Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Taala жүрекке карайт. Сыртыбызды дагы, ичибизди дагы жашообузду оңдоп, ыйманыбызды бекемдеп, ыйман сөзүн көп айтып, жок дегенде ыйман сөзү айтылып атса кошулуп уга калып, ыйманыбызга менет кылып, күнүгө ыймандын зарядын берип турбасакчы, биздин ыйманыбыз ушундай да, кээде жанагындай зарядтан жаңы чыккан фонариктер бар го, күйгүзсөң алыска чейин күйгүзөт да. Барып эмне болот ал, начарлап, анан белги бере баштайт да, мындепчи. Мен уже аз калдым депчи. Анан карасаң эле күйбөй калат да, мындай күйүндө өчүп калат. Бир балда күйгүзсөң да күйбөйт да. Биздин ыйманыбыз ошол сыяктуу экен. Ыйман сөзүн уккан сайын ыйман кубатталып турат, ыйман азыкталып турат, ыйман сугарылып турат, ыйман бекемделип турат. Ыйман сөзүн айтпай эле койсоң, жанагы баягы ыйманга минет кылып, намазга бекем болгон адамды намазда көрбөй каласың. Зикирге бекем болгон инсандын зикир карасаң эле баягы сырткы жашоосу да өзгөрүп кеткен, ички жашоосу да өзгөрүп кеткен. Андай инсандарды, бир туугандарды көрүп атабыз. Кээде өзүбүз деле ошол акыбалга түшүп калабыз. Туурабы? Ыйман сөзүн уктуңуз, азыр канчалык ыйманыңыздын азыгы болду? Канчалык сиздин ыйманыңыз кубаттуу болуп, азыр тоодой болгон жүктөрдү кыл десе кылганга даярсыз да. Бирок ыйман алсыз болсо зикир кыла албай калабыз го. Куран окуй албай калабыз, уга албай калабыз. Эмне үчүн? Биздин ыйманыбыз алсыз. Ошондо ыйманга минет кылайлы. حي على الصلاة، حي على الصلاة. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. 10 сом тыйын монча адам туруп кеткенден кийин деле мына жерден ондогон тыйындар чыгат да. Туурабы? Чөнтөгүнөн шырыктап түшүп калат дагы. Ага эч ким капа деле болбойт да. 10 сом түшүп калса, бирөөнүн чөнтөгүнөн, бир алкаштын чөнтөгүнөн 10 сом жерге түшүп калган экен. Анан мындай карап, эми 10 сом үчүн эңкейип отураммы деп чөнтөгүнөн 20 сомду тыштап, 30 сом үчүн эңкейсе болот эми деп, экөөнү алып алган экен. Ошол 10 сом үчүн дагы урушуп кете беребиз биз, талашып кете беребиз, капалашып да кое беребиз. Тарынып да кое беребиз. Анын жети атасын калтырбай сөгүп да кое беребиз да биз. Ушундай эки эле адам, пайгамбардын доору, алтын доор, эки адам талашкандыгы үчүн Аллах Таала пайгамбардан, Аллах өзүнүн сүйүктүү пендесинен Кадыр кечесинин кайсыл күн экендигин унуттуруп койду Аллах Таала. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع
الوداع يا شهر رمضان. الفراق يا شهر البركات والإحسان. هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. سبحان الحنان المنان. سبحان الملك الديان. المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران. الوداع يا شهر رمضان. الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن. هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Кийинки суроо мындайча болмокчу. Баардыгыбыз Куран жаттаганга, Куран окуганга ынтызарбыз. Эми Куран алифбесин үйрөнүп жатканда, 29 тыбышты жаттап жатканда бир канча тамгалардан кыйналабыз баарыбыз. Алар кайсылар эле? Айн, Вод, анан кийин Зал тамгасы. Эми ушул 3 тамганын 3 тыбыштын чыгуу ордун айтып берсеңиздер, белек сиздердики. Айн кайсыл жактан чыгат? Зал тамгасы кайсыл жактан чыгат? Вод тамгасы кайсыл жактан чыгат? Жакшы эреже менен, Биринчиси айын тамгасы алкымдын ортосунан чыгат. Ал жерден айын жана ха тамгалар чыгат. Экинчиси лот тамгасы тилдин капталы өйдөнгө азуучиске тийген жер. Ал эми үчүнчүсү зал тамгасы тилдин учу менен өйдөнгө чистеге тийген жер. Ал жерден зал, фа, ло тамгалар чыгат. Түшүнүктүү? Жооптор болду, машалла. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.